CCTV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kindon ru ki mock test ban penkraya pi na benda ka NEET. Kilai tali ki kenhun seng bahalang na mausan ram siat adi blok. Ki bakan top ya ka FKGGP HNYF bat HYC. Kila berngam bantur kendet sekretariat ringkat kipat ba pandawa nak sarkar bakan pendam mardor ya ka sekolar play soy bakasai computers limited kapapenya narong syadong ya jingsam patlum ya ka baitang boarding hamau sonram sian adi blok ya kanila pentip do nang aibun jong kilai teli ki kenhun seng balang namau sonram sian adi blok uba kelang thongni haji ekran bagila pasai khubor haka artrik jeliu aja penriu ulai thu bah ka jingi keren ke brangsyan per menteri katanat boarding ka sarkar jela uba med ba lingdo ulapan pau bayakan ka kam kasyong baya ka board uk menteri rang ba konrad ki sangma namar ka jingi soy sirkular bat IT ya ka sai computer limited ale ka por abu tahel mandal udang dai menteri katanat boarding Kapos dang nakaliang jong ka sarkar kalau seperti ia kan notification habde gijing IT ia kani ka subdivision sia kani ka sai computer limited how usna mo bradap kata ka dekha shitek jong no ba but adin bangila UI kan notification kalau penlong ini bangin sa gijing no nomor ba klaim dadan gunu ga jing slok bagi ki nong bamlai ki consumer klaim dadan gunu gijing slok yaki malam snong angat buat what ia ki emily MDC ru klem soal klem islo klem de shimi ka consensus jeng buwan balang kata kade bo penlongi bangin ngin dumbut ngin sabut ngin sadum ngom no ti adien ba kumbala ya sebenarnya nakalian jong ki ngalam snong election initiative ini kam buat ngiru ni kersan dia ki ngalam snong dari ke ba songsi belum ba kini ki kan dia sai komputer limited ka ba nia ini kam samboding elektrik kalau ile usha ya ki orang ba snong do ba ki IKS nanti po high court kata ka digi bokon smok kya ini kum ki nong sosnong jongga tiga than ba kam tami kum ki nong samalang but hadian ba agi nagleng jogi ba snong nong snong bisa akis ngimi no mangi sakmat ban shimi ni kam ban tenrong ki terpan jogi unta hati ki sausan banai ni leki kalau pelong sibun ki awareness nagleng jogi sya ki snong thao haude ban persya ia kali ka sai computer limited kawan kong kaik bokon lo ngi bangin habban ban penseprang kubo da ka ba ngibo ia ka jing kerpat jungi ki syaki nong sesnong kati ba kata kalau bangin boycott be ia ka ban siu bilai syagni ka sai computer limited ngim sum ong ba nginom siu kabadai bangin siu yangi kalau bangin siu syaga government syaga inisial na MPTCL ya kata kinung snong jungi yang tiki kuor hendrai ban siu ka sai computer limited kanam la banlong nomor ngi sim itu igi jing trikam juga ni ka sai computer limited hang ti po most from solution but om kata ki kom pentrikam jong ni sai computer limited ya kita ki rules mo ki ba ngila ban ong ba kanam la ban apply sya ki nong kandong pi kanam la ban apply sya ki nong kandong lada pi ong commercial ru tam commercial ru am ki nong kandong jongi ki bu ya ki dukan ki kum diwat dukan diwai dong ha idukan di chips dukan di jingbam khulung ya kata pengat komersial mas mo ba ngin ma pliang pi ka ba kandi ka komputer kandi ka sai komputer limited kale agata karukom
ban pentrikam hangti ban apply ya ki rules hangti kelong ba kebidian kat ban ki urban area tinggi ki di nong ndong but kumba pitip ngi ki nong shunong ti 90% ngi bodok ni sharia akar koryang but kamta ma kum kan por ba ka perthai long osniu ki ka hiar ka yo kot hangthi na ki jingkhang jong ki borhan ki jingkhang jong ki borda mumla shu bani khai patem but ri India ba Bangladesh katak la di goi ka bukan hiar ya yo kot jong ki no shong jong hangthi but ke ba kan ni ka sai komputer limited kawan hangthi ban rong shu ya kata ka jingkit ka bakhia syaki longjing ki jomi kamtame ya ki BPL but ngini thu dak basai ba kumbalong manta omdon BPL shu angthi balai ngong ba kadaw long ba ki belai hangthi omdon shu kita ki ba ki kini ka sai kumta ka le reading bo ba dak ba hakipor ki ba munsha jong BCL ki BPL ki berit tamru am ki average ngelabodong sispa ndripo ka bahero arspa arpo spa ipo pun arspa sanpo po average ngelabodong sispa pro arspa tenri mata kam dan syuk mata ba yekum kita kilong yeng la shnai ke bel bijungki kalong praspa shejar khatsan spa kita ki bo penglong ini ba ngimla ban pediang ya jing pentrikam ya jing wan trikam jong ni sai hangti mo sunram subscription ya ki jingdon jong ki shnong apo ni subscription kadang hambak la belum saus pa tam nomor beli ka tutup ya ki katu kan ni benta jong ka blog mo plan blog nanta Raincore blog buat ka mau sunram blog lagi baru ka tutup ni subscription kular ni assurance na kalian jong po mister nama nila keren nak basay ba nakalian jong ula ong yingi ba ka shom boy ha ka por jong chief minister nomor boleh ngong ta ya kani kam habri buat ka tender agreement habri buat kani ke jing san nya pudeng ke jing soy ke jing san nya pudeng jong ke jing IT jong kani ka BDCL syakani ka sai komputer limited lale nadu di por jong iti mondan wadi Power Minister hai por naka parti NPP jadi ke jing shimti jong ba pa da burom ni rom ba kula persang ban examine ni kam andrei ismo tu biang ba kani ka kam ka sha ba ha chief minister but how CMD nagaleng jungi hadu manta ajing sha kalakut ka deadline ka bangi la ai amar bangi la krenshai sha pi ki la ta buat belum ba artio menai po tenre ka artio kalakut manta ngi la yeshong kerki dan kini kedat ni nagleng jungi ki lagi tuli ki kenun sambalang le shong kerki ban shim ya senjam ka ba khame bar kata kala ban ka final ka ba mi hak ban persya ya ke jing IT jong sorka ya ni kam sam boarding electric sya ka ni sai komputer limited bat kata ka rai ka ban lishim kolong ban tur ba sya sekretariat din ke jing wan ke jong ya po mister wa mat ba do nagaliang jong ni sai komputer limited ki la pha e kata ka jing tip shaki ishnong ba kandon kata ka one time settlement scheme haji sha budi buat kani ka scheme laju praktis ba laju le shwa ka financial year ti kalau ke igi bui ke balengo ba kumnu menta ki penterkam ni one time settlement scheme kalau di wit ka buit ban pa la di ban them la ni ban penjajai yo ba anti tere ngingi scam ba upot ba sta nomor bangila krenshai sha ki pot ba jodong than jungi lada PCO ya gani ka belai sha gani ka sai komputer limited ka bomot ba kalom kum ba kershan gani ti
ngangit ba kumbalang mentahi kipat ba kila show up ya kata ka signal nang ini kinilam bahaga no mga kapor bang ila ay ka signal bang tur siya sekretariat nagliang pat ba ora rong pala kre Jat nak liang jungi kum ka kinhuan sang malang. Hadin bingilap subon kia rekom trikam juga dengan company. Kawai ke bang snow la bat ke balong yimla ban pediang la ban dong. Padang ikin ikin jat sengi. Kidan kawai ka long kami ke ba ayah kendo ya. Dia ngakli ke dau ke ba penlong pi ba pihak ban kerpat mo ya kanika yakinong trade jong kanika asai komputer limited namar ba kalap bat kesem ba kanika company kawan hiang bat pawan ke yang hana ki ong ba bak ke yang ke jong pi pila tan light nak yang jong pi haka dukan dia hajing sisa utrai jong kay yang ulah hi banlek kun nuro namar balai namar bakajing siu hi utrai umdai basiu mun nuro ndai ka papelongo long bakan ka company kawan kawan kalap kum kita ka fai bat kita ka bria ka baca apai ka pai hadu khalai hajar dia haka tu sengia bangia kando kali support office bat nak kaliang jong kinong trai jong ka company kalapan tho ka wei ka application kani ka bria ka tip era hadin ngakli ong pio na am ka receive haba pila lit siu bangayo tika pen iya kata ka receive kam der ka receive kedika ka application ka ba nakliang jong ka company ka pen kre ya bar kini ki breu ki ba kwa ban siu installment tinga ngaong bang balai pi siu namar ba hajing shop der ban siu namar ba kam dei ka hok ka jong pi namar ba kadi ka hok ka jong pi namar kini ka company ka lawan ka long commercial Edinburgh dia amtang ketika kentai hendak babon hi ke bamat ya kata kajing ban ke bas ngo lengo kolong ba kidan kiyeng ke ba syapain hadu kapoi hadu ki arlak lailak ro tikatang yo i bakam dei ka no kanu adeng i bakaditang ka business ke jongki habikiwan hangti po mo snam subdivision badai nak dikataw banyak lang jongi ngia ki ngia sai bat ngia persya ya kan company bat ngim kwa bukan ke company bahkan traikam hapo musram nama ngiyo i ya ke trai ke jongka bat kalong kumba luteno ya uduk usuk luteno yo pat ba jong kadong kathan musram hi pro kawai nadu ka blok mau klang ke bahkan to ka ba nadu lengyong tersat ke ranikor blok kang tiapot kro untuk tertar nomor ba kan ke musram subdivision ke kentup ya kilai tali ke blok ke mau klang ke ranikor bat ke musram dia halor kan ke norim naglang ke jungi kumbang ilai akran syakmat bange lay kendo yupo minister lay kendo yakin yalam yaki apele nakalyang choki MLA ro kala pressure audio po minister Henry sungku bau po minister untuk kabor markum bala kran syakmat ba kani baro kolong kajing penyat lani kadi lakban ong bakadi ka kamram jong UCM dia kumbang lapan pernah ba ladang ngimton kanu ka jubab ay sang labu por atiyau kadet lain atiyau ka tiyau kala ka sitiyau atiyau kala kut ndai nak lang jungi mentang la sedang mat kre bala da sorka kam sngap nyimen se pan hapan wan rakat upai ba dong kathan ke jungi kamat sekretariat apa hadin ba ketika company kawan pan sinti pan tri hang tia po mosram subdivision ngi tang ship nai ngi lap me ka jeng terti ka menteri kam juga di company ketika jeng terti kalong ba kabaning tong kalong ba ngilap hakibri bet kini kibil kapaperlongo kalong ba dan kisnong dan kiyeng kibahadu ubenai uni ubenai match kimio bil Henry hejusya ketika company na du ubenai na bomba kalawan tray Henry dan pat kisnong dan kilongyeng kibahadu ubenai match matau senam kimio bil
Henry kapala kalong ba kabalengo kalong ba hadin ba kawan ai kibil kawan bil kesu ai bet kamda ayu kamda kedo mo kamda mention ba ubnai Januari kata Februari kata Henry kesu ai bet kakaran total kata kalong ka jingkeli ke bakrau na kamta jungi upai ba balai ba kani ka company kali umne kadon ai tharai sa London but kani kalong kumbangilap baka di kijing torti yung kani ka company. Bat kabaar kalong ba kani ka company ka form ya kata ka vigilance committee. Bat ngimtip ka kijing tumul yung kani ka company na marba kumbangilap hangte ba hadian ba kila form ya kani ka vigilance committee kilalay haman lagi jang kisna haman lagi kisnong. Habi kilit ha kisnong kilit hakakarteng jong kata ka vigilance committee. Dia buat nak pedang jungi ki padba nyim priang bikin ki ai baro ki ba nak liang jok ka company ka le nama bingi i ba ka jingle jok ka company kalong ba si benta kalong ba kumba ong sakmat ba kalong tik kumba ka wan tu lane wan lute ya uduk usuk lane ya upai ba jok ka dong kathan jok ka motion ram he borok wei ka ba ha po jok ka motion ram subdivision. Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.